Un personal muri después con el atiral mga desconocidos sospechosos alino barangay Talugsangay anoche. Con el víctima atiral mga sospechosos por causa vendido tawas imbes de shabu con el mga sospechosos. Asigun con el honorable consejal Lilibet Nuño. I will confirm it, no? It has something to do with drugs. Alam nyo naman, a few days ago, maraming nag-surrender sa amin, out 192 if I'm not mistaken, no? Or 172. Isa siya sa mga nag-surrender. Kala namin magbabagong buhay. Kahapon, it was Eid al-Fitr and my father gave a standing order. Pulisya identifika con el biktima como si Abdul Husin Kulong y Ajarain, 33 años, residente de Purukuan Banghouse, barangay de Talugsangay. Biktima es de mga herida de bala na diferentes parte na cuerpo y muri na mismo lugar del incidente. Pulisya recovery con el mga basyo de bala de calibre 45 y calibre 9mm cerca lang na cuerpo del biktima. Actually, he sustained 18 gunshot wounds, no, visible gunshot wounds, multiple gunshot wounds for that matter. And with our investigators were able to recover 3 empty shells of caliber 45, 1 live ammo of caliber 45, and 2 empty shells of 9mm. El biktima uno del mga pusers Kenya rin din na di ila barangay de Talugsangay del Pasao Semana. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.